ti masakbayan. Parikot ko nga roti kwarta nga aramadak, friend. Umadaling di exam tayo. Ngam awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Ay, no adda kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan, ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie, at adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat anda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak launay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talagta, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na regrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mo't amarigrigatan kayo amang isaksakad iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga agis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardan ka. Mangsapulak pa'y laang iti panggadak, tatang. No at dantumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y laang nagtrabaho para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan tiwagas? Tapno agtuloy kalatta kuma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipot pa'y, katday ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramidak no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod na makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuan. Dayta nga rod ti parikot ko manan, friend. Narigat agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. Ay, when Mapanak ija iliin tun umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si Kamat Gayam, Jenaline. Margie, Siyak nga Rod. Kumusta? Long time no see. ayos lang tamat. Napintas, kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapod no na. Nagsardeng ako ni iti panagadal ko. Ha? Ni, ape ngay, sayang matan. Sayang nga Rod. Ngam, ay, parikot ti kwarta nga aramatag. Iso anas kan nga agtrabaho ak paylaang. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pay nga Rod. Amang ano adaang mom. Irekomendanak man kit di. Amok nga ado ti amom iti syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga Rod, Jenaline. Nek, sa dino ti papanaman ako. Mapanak iti balay da Jenaline, tatang. Asino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan niyo, di anak ni nanay. Ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Andala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka. Kinapudno na, nabayag ako nga agtrab-trabaho iji abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawon ko ijayan. Di ka madanagan, di trabaho talang ijay, kat ag-serve iti ara. Kasta? Amangan namin nga sa wali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Istrikto di boss,
Saan na akayat abas-bastusan dagiti customer dagiti waitress na. Kasta ka di? Isong awan pagdanagam, gaputa safe ka ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo no saan. Itikas na, iti pa nagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawag ha, taipakaamok kumakada kayo, nga dagayong kong ayabak ko mga trabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang awaitress nyo. Kan may sa, nabayag mo nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man, takayat day tagayem mo nga agtrabaho iti bar. Wan, Madam. Inalukoy ko kat imanugat man. Iso nga iti panagsublik ina, makigiddanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Noadda sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbaga day di Gina Lane? Kwan, tatang. Anak ko, saan natalgad ti kas di trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakaraktung mitlaang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan anada, tatang. Ay. Awan pagdanagan nyo kanya, tatang. Naimbag nga orasyo, Madam Emily. Kastamot kada kayo. Madam, iso ni Margie, tibagbaga kagayim ko. Margie, iso ti Boston. Naimbag nga oras yun, madam. May mayat samot no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasayat no kasta. Ala, agina na kayo pa kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakan na. Nakasingsing pat matgayam ti boss ta, Jenaline. Talaga nasingpot ni Auntie Emily. Saan naimot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da? Panagkunak, agbayagak dito Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito Saan akas kadagiti nakadwak idi? Palakas da apalakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isoda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Kanuan. Anya nga ita, isoda matla ang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito Ayos magtisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga intay agliw-liwa, inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho tayo inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliw-liwa. Kun may sagpaminsan lang mat. Ay ket, uwan mapantayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije siguro ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare, di ka madanagan. Tasyak ti makamu iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino man ang ti papanan niyaw. Gaga nga iti baronanang ingkam ag 1 round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaan. Anya? Di kay kadagdanag, sa anak unay amarapyan. Ken sa anak unay ngagbartek nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay ag motor kayaw. Nanang. Asino siya ka barbaro akaduayaw iti bar, Jenaline? Ha? Dadya man, nagsiksimutan. Ni Margie dayjay. Gayem ko, kan kalugara. Kasta, amangan lumabalin nga ayapan biti tebal, katyam amuna. Sige, day talaga ayam. Mabit lang ayabak ti gayem ko.
naimbag ang oras mo, ating. Anyang aminin tinagan mo? Margie, tinagan ko. Manong. Di na kumamo tinawagan ni Manong. Madlaw nga agkaedad talahin. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikat din baka mo magpili. Siya kagbayan. Ay, saan? Sa anak nga umin-inom. Agi servak lang iti arang. Ngam sa anak nga umin-inom. Kasta ka din? Asayat nga rin kasta, Margie. Makatlawak man pare. Kasla kursunada madya kabarbaro a waitress iti bar. Jackie Libak pare. Talaga kursunadak. Kat armam eh. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti hosto. Madlaw ko kat nasingpatmat ni Margie. Kasmat laki ni Jainaline. Wala nga rin. Malaksid na pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko dahi Jay Margie? Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico, gayang tinagan dayjay, friend. Uy, siguro, crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Si ka talaga. Saan ka nga agsaludsod, no saan ka nga interesado iti may sa tawa niya. Saan man lang? Ngam naragsak kayong mata nagsarsalita itay ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Uy, tila sasawang ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangakan ka. Nang rona ni boss, nakababain. Ang mga no panunutan na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day taag papaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Wala nang. Kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya, Wala nang. Pudno ti bagbagak. Iso na lang. Tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. asino day di abalasan. Ang mga no nalipatam ti kanayon kung ay bilin kan ka. Ano adaman balasang ang magustuhan, yam ang mumpay nga umuna kanya. Eh? Iso asigurado ang magustuhan mo at day abalasang nga ibagbagan. Tano saan mo nga ituloy nga armang? Oy, siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Diyak matin na puutan ti oras. Nagmayak nga rin ti maturo, nang runa nalamag. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adola tamo ti customer dito yung bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all! Nakababain. Oo, kumikita amin dagiti tao. Ije kumamot medyo nalingot makababain na talaga. Kaya't ulang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat ko, Margie. Ha? Kaya't nasawan. Iti kaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Asikati babae nga ay ayatan. Anya? Sabong parakan ka. Wow! Sana all! Nakababain. Kumikita amin dagiti tao. Ije kumamot medyo nalingot nakababain dito. Kaya't ko lang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat ko, Margie. Kaya't nasawan. Iti kaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Asikati babae nga ay ayatan. Anya? Sa pala ko tadi nakpabainan. Awatan ko dito sabong. Agyaman ako unay, Rico. Ngamaintot sa marunong. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agaram kan ka, ayos laang. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laang, tapalagipan ka. Ano boyfriend laang. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanya. Wan, auntie. Adda kayo iti husto nga edad. San kumananaskan pa'y nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko.
Iso nga obligasyon ko kas ina, wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ako, Nay. Auntie Emily. Kan bay saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao? Amwan nyo pa'y nga umuna, sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy, amo Margie, kanayon ko amadlaw iti rupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro da kayon kiniri ko anya. Ha? Uy, saan ha? Diyak pala inaklo ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpot mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pay. Nabiit pay ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pay ti pudno nga ugali na. Ha? Amok pay ano pudno a single. Amangan mo't no adan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapudno na. Agayatak mo't ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aglunak. Kita haag pa'y pagpatinggaan ti anos na amangoray kanyak. Nabayag akong nagdatdaton kan ka, Margie. Rico, Awan ka dinamnamak kan ka? saan matakasta? Kinapudno na. Panggap ka matlaang aklunan. Kahit mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ta. Nakaragragsa ka kitang daw. Agyaman ako ni Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh, Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Ay, nakaragragsa ka. Ay kat nasayat ano kasta. Nasayat matadan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katwan mat. Laklakayan kan. Nga masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin ang mapasama kiti biyag mo. Iso nga itatadan kaayan ayat mo. Di mo kunaan. Aninanang mo latta ti masursurot. Anyati ko nam Rico. At ang kaayan ayat ma. Winanang, ni Margie. Yam amok to kada kayo. Saan pa yung ita? Anya, napintas ka day. Ada ka di itsura na. Anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang magustok ti ibagbagam akaayan ayat mo. Tano saan? Pasensya ka na nako. Amo mat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nana. No makiayan ayat ka. Pilyam kumamot tay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatang. Winanang, saan mo't ang nakababay ni Margie? Napintas. Saan ang makauma tilangana? Nasayat nga ron no kasta. Gamanya nga iti trabaho na. Maamuan yun to. Ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako ma. Numabalin armuarak ita. Agpasyal kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako, Nay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Ang ipalagip ko lang ti limitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga nuagur urayan ti boyfriend mo. Oh, ang mga nukasapulan nyo ti chaperon, Margie. Ibagam lang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagang. Sa bagay, ang mga no panunutam at ti chaperon kat dakkel anam namang agbalin at third party. Anya? Saan mo't akasta, friend? Ay na, o sige, saan ako nga umay? Ang mga no pasalsali at tunang ijay.
Makitak ti kinaragsak ni Margie, idi adan kaayan-ayat na. Wen anti, amuyo meten, ni Rico ti damo akaayan-ayat na. Iso akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la kumata agbayag da. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. Wen nga rod anti, sapay la kumaa, tasaan nga agbalbaliw day di ariko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ak una iti regalong kanyak, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapudno na. Iti 25 atawon ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Iso nga agyaman ak unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la kumaa, taan na damuhin. Kasi iti pananganan mo iti ayan-ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, puno ti bagbaga. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlata. Da kayo? Kumusta kayo, matan? Naalayo ka ding timpaw it ko a kwarta? Wait, anak ko. Ingala ni ading mo aring sa itay. Ayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati, igatang yung tumutan iti abas toyo dita, Wait, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agananat ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuypuyat. Uwan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuypuyat. Nasayaat nga rudno kasta. Ala, baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho mi inton madamdama. Ni, kasla ka na yun matan ti date yu ni Rico, friend. Si kakit dimot, saan mo ta kanayon, Ngam ayos lang. Kun-kunak la day jay. Sa dinungay mo ti papapanan nyo. Secret. Secret ka pang nalalaman dyan, ha? Alangan mo't nga ibagakon ka niya. Uy! In love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka na bitpay. Nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Ang no, kayat yo, ingkay lata, Ha? Ada ngamin date mi ka ni Margie ita. Narigat no ibabawi. Amangan nagpasug nun. Namnamaan na, arumwar kami. Dagitaman. Kasla na pudno kamot iti dayjay amarji, Anyat ka't masawan. Nakunak da ita. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na ti panang trato mo kadakwada? Tilamad-madlaw mo. Sabali da gijay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanin iti panangipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan yaman na, basta sika. Agawid tan, ang mga nusapsapulan na kaninanang mo. Itulod na ko, tapno makaawid ka matan. O sige, itulot ka. Amangan no madanagan ng tibosyo. Uwan nga ron, nakababain kan kwa na. Oh, apaya kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo? Ang ikwa. Saan ka mat-asigod akas na, Wano, nag-break kayon kin ni Rico. Saan? Saan kami ang nag-break? Anya nga rin ti parikot mo. Ibagam ko makanya. Gayim na. Apay, awan ti panagtalak mo kanya? Masikogak, friend. Kanya. Diyak amono anya ti aramidak. Ngam, amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta? Saan pa'y? Ay sus, ipakamon kan ko na. Itikas na, maamon na.
Ibagang matan kini Auntie Emily. Itikas na, amuna. No kayat mo, kadwaan ka. Anya nga rin ti parikot mo. Ibagam kumakanyak. Gayam na. Wano, awan pa nagtalak mo kanyak. Masikugak, friend. Anya, Jak amo no anya ti aramida. Mariribo ka na. ngam amo ka diniri ko ti may papan iti dayta. Saan pa'y? Ipakaamom kan ko na Itikas na maamuan na. Ibagam matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan na, friend. Jak amo no anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangin nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan ko na. Niri ko ti makatulong itaken ka, iti day taas sitwasyon mo, friend. Ne, abay nga pare. Kasla na unag ti pampanunutan ma. Abay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka na. Jak amo no niya ti aramidak. Aklunak nga dapay la panagayat ko kan na. Ang no apay mo ano nga adan ni Margie. Isumat ti kayat na panagsubli. Ay saus, narigat day ta sitwasyon mo pare. Ang adakan ka day ta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman day ka. Itikas ta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Parikot ko nga ni Jane. Ha? Kayat na ti agsubli. Amok nga ay ayatang pailaang ni Jane aging gaita. Anya pailaang nga itar aramidam. Sublia mo na. Nanay, ay ayatag mo't ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay amarji iti personal. Amok ang natimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Diadal. Kan adda langana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakal iti kaadwan. Anya? Iso asinaamon da jamarji. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Ape, saan ka mo nga agte-text? O nag-chat ka niya? Anya ka din di mapaspasama ka. Okay lang. Awan parikot. Makumi-kumak lang ita. So ajak o na makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Uwan gaya. Kaano nga umay ka? Ada ko maibaga. Anya dayta? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ka. Apay dito pregnancy test. Nga inyawat mo kanyak. Masikugak. Saan mo ka di anang nagtimbagak? Ape, akasta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dahi tangay bagan. No iti panagkunan katagang angawak. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak ka mo na apay, akas di mo tinari ko kanyak, friend. Ha? Idinamo na ama si Kugak. Kasta nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na friend, di ka din mas daaw. Kaadwan alalaki it apanawan, no naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasarita man na yung bag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na kan ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na kan ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. Namabaling kat agnaid payla diti balay. Anya? Pangasiw na. Di kay kumagkad-kad.
Ita lang agkidawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastang inaramid mo. Imbagakmat kan ka ani Jane, ti kayat kong agbalin amanugang saan ka day. Anya? Iti kaano man, Jack maaklaw na di amar Jay. Nagan na pailaang, Jack magustuhanang. Mariribu ka na. Diyan ka mo daramida, pare. Adagan ka day ta, pare. At baka man iti husto nga edad. Alangan mat, ngagpaisuro ka pailang iti inam. Nga oray may papanin ka na ayat. Saan mat Saan la da ita ti parekot ko? Anya ba pare? Diyak may libak. Ay ayat agpailan ni Jane. Isot ti kayat ko makaden na iti itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak mi. Ngayon pa nagrik na. Kasla na pukawan ti panagayat ko ni Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mat nga ayam dagiti babae, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Agpanunot ka na imbag pare. Narigat, ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunutan na, apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akasta, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarot ti parikot na, auntie. Saan ama sigurado ni Margie no disidido ni Rico atakderan ti sikog na? Anya, Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwa da sumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito ibar? Manumot ton alawas. when ngagpaiso, nadlaw kumat da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanay. Ibagam iti dayja amarjay, dagiti jak kaya. Kan dagiti banag akayat kaw. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Wala na. Di kayo madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta. Rumbang lang nga muna. Tanusan, talagasaan kamay nga kinaawatan. Umanugot at ngagnad ta iji balay. Iso na lang, numaanusam ni nanang. Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso pasensya ka kuman. Anusam asikati agad Jess. Okay lang ang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada kami ti boss mo. Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakadaan. Umawag ka kanya. Tulungan ka ang mga wit iti gamit mo. Agyaman ako na, Rico. Anya ti planum ita balasan ko. Auntie Emily, sapay la ko mata maawatan dak. Kabailak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat na Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko. Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata agtalinaed lata ti ayat ken ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ako unay, auntie. No makipagnaed ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpasngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya.
Ay na, sapay la kumatag kinaawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan, no awan ti makagapo. Ay, sapay ko maa. Oh, adaytan, lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Inkan, O sige, inakon, friend. agan-anat ka ha. Nainba nga oras yun, nana. Kastamat kan ka. Wangayam, sakbay anagam-amu kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Eko, awan, nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinoblan iti anak ko. Ito kada day jay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day jay. Anya. Amok nga agenggaita. Kat ay ayatan pailaang ni Rico ni Jane. Isuasaan ka amang namnama nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko kat jay adda kabailan na iti biyan. Tay babae ang maipanakal iti kaadwan. Ang babaunan. Nana. Saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan kat pudno man. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man. Apay akas tati lang. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta si Mangpet kan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanyak ti pudno. Sino tinakaibagay ti dayta kan ka? Saan anas kan nga ibagakpay? Isu ka di ti makagapo. No ape akanayon asaan ka amakaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Jay. Isumungbat ka. Uwin. Pudno. No, sino man tinakaidanon iti daytakan ka. Pudno. Aging kay ta. Ay ayatek pailan ni Jane. Aging gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid kan ka dito'y balay. Ngam, sana kayat asawan dayta. Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Agpudno ka man kanyak. Asino ni Jane nga ex mo? Akayat nati makisinubyan kan ka. Ibagaman kanyak ti pudno. Asino tinang ibagakan ka iti dayta? Saan anas kan nga amuam no asino tinang ibaga? Ti salsalod-sodak. No asino ni Jane? Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon ka asaan ang makaidna. Isu ka di ti pampanunutam. Margie. Sumungbat ka. Wan. Pudno dayta. No asino man tinakaidanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging ka ita. Ay ayatek pailan ni Jane. Ngem gaputa masikog ka. Napilitan ak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan na kaya't asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Pakawanan na ko, Ma Margie. Ngem nagsubli ti sigod a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramida. Saan ka amaayat? Akas iti panagayat ko kenkwana. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy, Rico. Sa anak mo tanagkoran kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatag kan ka. Apay. Pakawalan na. Ngam uray anya pa iti aramida.
Saanan nga agbaliw ti Riknak? Wine. Inayat ka. Nga manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin. Kaya't maasawan. Pinagayayaman na klaan. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw ti Riknak. Iso apakawanin lang. Adakan kami na desisyon. No agtali na kalatay ti danak. Iso na lang. Tadimon mauray amaayat kamanen. Salbag kitde. Ha, Nana, apay nga akong ungat kayo. Di nakman kasarsarita si Kamarchi. Agborburak ti darakan ka. Awanan kay tibain. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amuan nyo kin ni Rico. Nana, uwan, pudno na ita. May saak a servidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kat ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. All bound! Nana, Iti kaano man. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat ngamen at ikinaado ti babalasang amabalin ng arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. Nyo sa dino abarti ng pidpidutan nakan ka. anya. Iti kaano man. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay pakawanaam. Nana, uray waitress sa klaang. Saan nyo kumamat nga ibabati pa nakita yung kanyak? Pudno abar tinagam-amuan mi. Ngam, nadalusak ang babae. No ti pa nagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka. Iso apumanaw kan dito isang wanak. Tamangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico, aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay ang nagbalin ka amaag iti daychay amarchay. Nanang. No di mo pa ila papanawon daychay babae. Siya kon amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. Anya ka din day tangay bagbagayo, Nanang. Amuyo mat amasikog ni Margie. Ipagpagapuyo latan iti agbalin nga apo ko yo. Anya, apo ko konam. Ha? Masiguradong kaday asikati amati sikog na. Iti kasjay at trabaho na. Imposible asikati aba. Nanang. Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan nanday taamar jay apumanaw. Jak kayak akit kitaon ti panagrup-rupa na. Nang runa idinaamuak a waitress mat gayam. Ti awanan pa in a babae. Trabaho ti saan anakatorpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. At daakla ang itilikudan nyo itay. Margie. Talaga gayam at di na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Gaputaday jayin a Jane ti ay ayatam. Sipod pay. Amumon amay saka servidora. Amumot gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay ang nagdaton ka pailaang kanyak. Naamukla kumakas to iti pagbanagan ti ayan ayat ta. Hindi pa'y lakuma, aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka, nga ayatan kan ipatignak. Ngam sapay ko ma. Ta ipaay mo ti pagrebengam kas ama, iti agbalin to nga anak ta. Di ka madanagan. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Ano sak ti makipagnaad kan ka? Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayag. Agawid kamin ijay lugar me. Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend.
Kasla mabagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidak. Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nakipagnaetak ichay. Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak. Iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak. Aday ji adya inti napatigkan ko na. Unay matan na di ko. Nasingpat mat iti panagkunak. Nagbidutak mat gayang. Awanan, friend. Sana kon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga ro ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day nga awanan bain ariko. Planong ti agawid iti lugar tayo. Ha? Ore kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas iti ina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. No kunam nga agawid ka iti lugar ya. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ka talaga. Sa anak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpas ngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie. Sapay kumatag na nayon tiragsakyo iti dayji atyain. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo tiragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaikan ka. Di ka madanagan. Sa anak nga agkidaw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Naimbag nga oras yun, Auntie Emily. Di magasak, taagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay ang nagdakkel ti bag mo. Sa dino ti papanag. Agawid ak iti lugar mi, Auntie. Ha? Apay ni Rico. Adan sa bali a babae iti biyag na, Auntie. Anya? Nagsinubyan da iti sigod a kaayan-ayat na. Iso ni Jane. Ken maysa, iso ti kaya ti inana a para kan kuana. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadlan na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, Auntie. Manu abulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngam jak pulos narig na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan anos ka malasang ko. Kabaulam dayta. Numabalin la ko mga agyan kalaptan dito eh. Hanggang sana mabalin, gaputa masikog kamat. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, Auntie. Kat agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na balasan ko. Aywanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklata. Agyaman ak unay kada kayo. Auntie Emily. Agyaman ak unay. Agawid kagaya man, friend. Wan friend, total. Awan matla ang lugar ko iti ayan dari ko. Sige, kat agan anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabali nga agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam addan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo day ta, ah? Namnamaot day ta, One friend, ipasiguradok day ta. Ay na, nasaya at nagawid ka, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da ko ma. Nagbidotak. Saan kami matkat nga agong ungatkan ka, anak ko?
iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tata. Kahit, kumusta ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din nati sa bali a babae. Nga maayos lang ang kanyak. Awan parikot. Kabaulak a padakkelan ti agbalinto nga anak ko, tata. Sa anak nga agkidaw iti sustento iti amana. Anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamak. Ngam sa anak nga agpaabak. Lumaban ak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakes nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman apan nakaupay? Wano pan nakapasakit? Wan tata. Kasta talaga ti aramida. Nasaya talagang with girlfriend. Ay na, nagpintas ka matan ama si Kug. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dyan ama ti sikug mo? Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, gayam. Amom, adda dyan kapsat ni nanang. Kasangsangpot na anaggapo iti abroad. Ay, amangan no kahit mo tumati abroad. Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko Agabrodak to. Inton abdan to 2 atawon ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta ko nam, friend. Iso ano di nakamantakdaran di ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo dayta. Ay, wanam. Ay, gayam. Adda di kabsak ni nanang. Kasangsangpet na lang ang naggapo iti abroad. Amangan no kaya't mo tumati abroad. Mabalin na kaatulungan. Agyaman no kasta. Inton 2 ton ti tawan ti anak ko. Mabalin konton ti agabroad. Oh, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti dayta. Nay, malidliday ka manay anak ko. Tatang. Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpas ngay kan. Oy nga ron, tatang. Nga malidlidayak la ang amang pampanonot ka ni Rico. Umadanin di pa nagpasngay ko. Nga maging gaita. Kaslaawan la tabibiyam na kada kami iti agbalin nga anak mi. Anak ko, saan laeng akasla? Tatalaga kide nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw, tapno mapukawan kay tinamnama. Tatang. Adaw dagitiin na, asan at tinakderan dagiti awanan bain a lalaki. Ngam nagbalindamat a successful iti biyagda. Tatang. Isu arumbang akanayon anapig sa tipakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutan mo. Manungal daw dyan nagsaro no ahali di nga awan trabaho tayo pare. Di mo madgayang pinasyar ni Margie di lugar da. Awanin ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may isa. Adan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo ana pimpintas ngam ni Margie. Una daytan pare.
San pa yan ipasngay ni Margie ti agbaling nga anak yo? Ngamita? At damanen kabarbaro akaayan ayat mo? Gagangay iti baro pare. Ken kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na iparakan ka na ka. Nanang. At dagaya man baro akayan ayat mo. Wananang. Ni Hana. Wow! Panagkunak. Magustuak na iya babae. Nagan na pailaan kat magustuakan. Sigurado day tananang. Ngamin, napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Marje ti ugali na. Ay saan nanang? May pasiguradok day takada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto nanang. Ngam saan pa'y nga ita? Mabiit laang Auntie Emily. Ni Rico mo't di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabitlaan. At damot ti babae akadwa na. Uy nga rod, Auntie. Kat nag-sweet da adwa. Siguro, isumanin ati baro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, day taari ko. Masikog pailaan ni Margie. Ngam kastamot na aramidan na. Ti awanan bain. Ibagak ko maday to'y itigayim ko. Ngam jak kayat nga adalaang ang maestres ni Margie. Gapo iti kastang aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayim mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute mo't kanday ta anak mo, friend? Nag-cute mo't ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklakit din no ibagam a-cute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko. Ha? Manumot tin abulan ti napalabas. Manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging gayta. Awan lata. Di naman lamalagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Una yan ti kastaya. No apay mo't ngamin nga adda dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataar ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan ayang nga imbagakin ka ni Ginalyn ti nakita na? Anya ti kayat mo asawan. Pasensya ka lakuman, friend. Ngam, amok ngamin nga idi pailaeng kat adan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man laang Rico. Ha? Nasayaan ta nagranat na. Asino jay babae akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Ni Hana day jay. Isto ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag ko mamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagrik na kat saan mat. Jenalyn, nuan yaman ti aramida kiti biyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Ket, anya nga ro day ti ngar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pailaan. Iso apang ngasim man. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Una yung tikastoy, tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamat ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Anyat kayat mo asawain. Nga dan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan, tatang. Hindi pa ilang masikugak. Addan. Ay, unayin nga ugali ti babaero na ita. Ay, kunamlan na yung tibiyag na ti kinababaero na.
Okay lang kanya, nga oray ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak ni. Ngam saan mo? Ala, hambay amon anak ka. Total, napigsaak pa'y lang mat amangaw awer iti apok. Kabaalak pa'y mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata. Iti kasta, makaurnong kalata. Wen gayam, duwa atawon matan ti anak mo, friend. Wan, Amangan no kayat mo ti agabroad. kinapudno na, daytang roti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Ay, nasaya at no kasta, friend. Kat? Anya nga ti planom ita? Desidido ka kadin? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na anak ko, manulangan nga aldaw ti urayan. Flight mode. Wan nga ro tatang. Ay, kinapudno na. Nadagsan ti baro ko. Ngam, para dayto iti anak ko. Kada kayo. Aramidak dayto para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam daytoy, ti kanayon mo atandaan. Anos laeng anak ko. Adat tulad ta. Wan tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to iti biyag tayo. Husto ka, anak ko. Basta lakit din nagagat ka. Kanawa, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanya, tatang. Ay, kasla kaano lang, iti adak iti Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito abroad. Why nga road, friend? Nagbiit at talaga ti panawan. Katuan na, iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag, makaawid kanton. Why nga road? Wan gayam. Adda good news ko kan ka. Oh, anya na ita? Nasingpat at talaga dagiti amok. Amam ka di, nakuna kanyak di amok a babae. Ano kano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man hindi panagadal ko, dito'y abroad. Imbagana kan katikasta? One friend, iso anak karagragsaka. Gaputan na karanaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Oh, Kat, anya nga itimbagang? Siyempre, saan akon anak kadkad? One, kunakon. Ay na, congratulations! Friend, agyaman akan ka ha? May saka alalaki, makunabakla, ngam nakasay-saya at kakanyak. Agyaman ak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami latta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day ta uniform mo. One friend, kinapudno na. Private school, dati pagad-adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. One rod, makunak at talaga aswerte, ah. Gaputa saan lang ang babaunan di pagbibilangan dagiti amok kanyag. No dikat, kapamilya. Nagasat ka at talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumatan adaras nga embagakan ka nga ipasyar mo kumabat ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimatan ti panangipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang. Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabita na panawen.
Namnamaak dayta, anak ko. Dito gayam ti balayo, honey. Nagatayong mat. Wan, honey. Medyo adayo. Ngem, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanya. Tas ikaw mat ikaduak. Ala, agtugaw ka lang dito'y salas, ha? Tayo nakayapan ni nanay. Sige. Kan, yala anak matan iti danom, ha? Mawawak ngamin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Danica? Si katikayan ayat ti anak ko? Awanan ko iti baeng. Di ka pa'y lanapnak at ginadaol mo ti pamilya? Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am. Mabit man lang, nanay. Diyak mawatan. Apay akasta ti bagbagayo kinihan, eh. Ha? Saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may samot lao itres. Saan laday ta? Agsalsala pa'y iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw idekin ni tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadataol ti pamilya tayo. Sakbay api musay ni tatang mo. Hana? Anya ka din daytoy? Rico, pakawanin ako, ma. Diyak ninamnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain ang babae. Awan konsensyam. Iti ka man. Saan ka amaaklaw amanugang? Iso nga itapay laan. Likli ka mong ti anak ko! Rico, saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may sa a waitress iti inuman ijay town. Kan saan laabas ta waitress? No di kat agsalsala iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw iti daydi tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadataol ti pamilya tayo, sakbay api musay daydi tatang mo. Hana? Pudno ka di daytoy? Rico, pakawanin na ko, ma. Diyak ninamnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain. Awan konsensyam. Iti ka anuman. Saan ka maklon amanugang. Iso nga itapay lang. Likli ka mo ti anak ka. Ay, ayat, Rico. Awanan ka itibain. Likli kam ti anak ko. No di mo kaya't amay sagmak ka. Apay adi mo imbaga kanyak. Asi kagayam tinagbalin akirida day di tatang ko, Hana. Pakawanin na ko, Mariko. Saan ka nagbaling nga open kan ka? Naginimadag. Nga may salang ti masigurado para kain ka. Tinapod na panagayat ko. Ulbod. Iti ka anuman. Saan ka nagbalin anapod no kanyak? Awanan ka itibain. Manipod ita. Agwin na swastan. Nagilimod ka kanyak. Inlimod mo tipudno at trabahong. Rico. Kunam kanyak nga agtrabaho ka iti paglukuan iti kawas. Ngam saan mo't gayam. Taman nala ka mo't gayam iti mais sa abar. Rico, iti day tiyay. Ngam saan itan? Nunam namaam kat ayaten ka akas iti sigod. Nagbidot ka. Iso nga aglinipatan. No insap-sapam ko mga impasyar day di babae dito'y balay. Naamam ko maadagos ti kinapudno. Nana? Ti kinaado ti babae dito'y lobong. Day tiya'y paymot a babae ti nasarakam. Awan mo tinay bagbagayo kanya. May papan iti nagbalin a babae day di tatang. Itataam mo mon. Pangaasim tawaswaso mon ti relasyon nyo.
Winaswas ko nanang. Hindi pala namin sangal daw. Nasaya at no kasta. Tanusan, amangan no anya pa iti maaramid ko iti dayjay a babae. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ay kat nasaya at latta. Ay wun gayam. Nakitak dya impos mo iti Facebook. Ay na, nakagradwar ka gayam ay. Wan, Tatang. Congratulations, anak ko. Rauda, asyak ti amam. Ket amok nga oray da ito'y anak mo. No bilang tamak awatain. Maibaga namat, proud ken ka nga inana. Nagyaman ako, nay, Tatang. Kinapudno na. Nakaragrasan kat ita. Diyak imbagaro, amaragpat ko da iti apagkang itibiyag ko. Ah, Panagkunag, idadaak pa iti ta Pilipinas. Agpatingga aklang iti kinaserbidora. Ngam nagbiddotak gayam. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, anak ko. Awan imposible itikasken ka. Ket ulitak manan kablaawan ka iti panaggraduar mo. Di da ka man makadwa ita, ngam urayan me ti panagawid mo. Ay na, makapaproud mo ti Margie, Auntie Emily. Ha? Naggraduaran, Auntie. Oh, kasta ka di. Bilibak mo't iti dayjay abalasag. Awan makunakkan kuha na. Wan nga rod, Auntie. Kasla kaano laang idi adda dito nga agi-serve iti ara. Ngam ita, nakaturpusan. Kat, naibaga na kadikan ka no kaano ti panagawid na. Naku na nga agawid ka no kalpasan ti upat abulan. Nasingpot dagiti amo na, Auntie. Iso nga oray saan pa analpas ti kontrata na, mabalin na ti agawid. Nga, agsublimot lang. Nagasat jay gayem mo. Gaputa uray ka sa nutrigat ang napasaran na idi addapay laang ditoy. Nga, successful matitan. Nakaturpos, ken nakaurnong pa yan. Ayun, Auntie. Kinapudno na, nagkaydi balay nga impaaramid na iji probinsya. Nakita ko din na minsan ang nagawid ha. Oh, sapay la ko mga rod. Tagtultuloy ti swerte iti biyag na para iti pamilya na. Paririkaw, nakitam ka di post ni Margie iti Facebook na? Ha? Nga niya. Impos na idi na minsan nga aldaw. Naggraduar mat gaya rin. Anya? Ni Margie? Naggraduar? Tilamok may papankan ko anak at nag-abroad. Wen, nag-abroad. Nang pinagadal dagiti amo na. Kastamat ti damag kaw. Anya? Apay, saan mo a friend iti Facebook? Saan pare? Kinapudno na. Imblock ko iti. Mabainak mat amang yan black manan kan kwa na. Nang runa ita, tanak ko naman nakagraduaran. Jak man am mo ngamin kan ka pare. Anya ngamin tinararamid mo. No mabalin la ko mga isubliti na palabas pare. Inaramid ko. Ay, dayta ti kanayon nga ibaga ti kaduan. Maudya talaga ti babawi. Iswa masapol, anaanad tayo, iti anyaman nga ramidan tayo, pare. Husto ka, pare. No para kanyak, nasaya ta babae ni Margie. Uray ko nam idi a waitress lang. Ngam nasingpat. At daamin ken kwa na nasaya at agalad ti may sa babae. Ay, laglagi pang pare. Saan a plus pogi points ti kinababae raw. Tano nagsingir ti karma, ay saus, delikado ka. Oh, apay kasta ti lang amanak ko. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak ni Margie, nanan. Ha? Ayun gayam. Nadamag ko. Naggraduar gayam ni Margie. Kat ijay pa'y abroad ang nag-eskwela. Udno day ta, nanan.
Kat adda ka din dito'y Pilipinas. Kinapudno na. Umadanin ti panagawid na. Anya? Planok ang mapansarungkaran ninton makaawid. May liwak maten kan kwa na. Nang runay ti anak mi. Apulos ajak nakit kita. Ha? Mangnamnamak ang mapakawanak pailaang ni Margie, nanang. Ay kat sapay kuma, anak ko. Sapay kuma, tamapakawan na ka. Nakaragrag sa unay, anak ko. Nakaawit ka matlaang ngayon. Kasta ak matatang. Jak may ladawan ti ragsak, amarikrik na kita. Ay na, dandani malpas gaya mo, hindi maipatpatakder abalay tayo. Wen, anak ko. Dagita tinapanan, dagiti impaw-pawit mo akwarta. Isu asaan asayang, dagiti bannog mo. Agyaman ako unay, tatang. Ala, umunag tayo. Ada ejay unag ti anak mo. Impagarap ko lakit din. No sinasarungkaran ni Rico ti anak mi. Ngam saan matgayam. Ay, pulos asaan ngayong imay dayjay ariko dito'y balay. Kasta ka di. Ayos laeng. Awan parikot. Talaga nga impamaysana ti oras na kan atensyon na iti sabali a babae. Nga oray nalalinipat ti anak mi. Anya ngay nga rod, anak ko. Narigat mat, no pilitam ti tao asaan na kayat. Ala, bayan yun tatang. Ipashare kong tulangan ti anak mi, di balay dari ko. Inton at dawayak. Ay na, no para kanyak. Saanan anaskan pa'y nga ipakitam ti anak yu iti dayjay ari ko. Tina, Manipod impas ngay mo ti anak yu. Nag-abroad ka. Sa itaan nakaawid kan, pulos adi na inikan patid ti anak yu. Isu asaan arumbeng nga bilang kas ama ti kasken kwa na? owen friend. Ngam oray kaskasano. Inayat ko mat ni Rico. Kan kang runaan na. Isulat ta ti ama ti anak ko. Isu nga ayos laeng nga ipakita kadakwada ti anak ko. Sabagay. Kat sapay la kumaa. Tanasayaat mo tantipan nakilangan daken ka. Sapay la ko mga road, friend. Bareng saanan akas iti sigod. Nainbag nga oras yun, nana. Ha? Marche. Wen, nana. Siyak nga rod. Kat, isuday tuyan ti apo ko yo. Ha? Ay na, nagdakil kagaya mo na po. Marjay, umunag tayo di tabalay, balasan ko. Ijay tayo magsasarita. Oh, sige, nana. Anda ka din ni Rico? Wen, adda ti taunag. Nakaturog. Nagbarang amin ti panawan. Isu nga inturog na. Nairanamot nga awan trabaho na ita. Kasta ka di? Amang ano ada di asawa na? Ay ikwa. Awan asawa ni Rico, balasan ko. Awan asawa na. Agyaman ako ni Margie. Taimpasyar mo dito'y balay ti anak ta. Wen, Kumusta ka matan? ayos lang. Naragsak matibiyag ko ita. Kan saan akon awit teres? Akas iti panangkit kita mi di kanya. Ulitak, saan akon awit teres? Kamaudyanan na. Adamoten na talgad at trabaho kita. Basta ka din. Margie. Nakababain man. Ngam, amangan na maikanak pa'y iti maudi agundaway. Tapno agbalbaliw. Anya? Pangasim ko ma. Amok nga ado tinagkurangak kas ama ti anak ta. Kan kas kayan ayat mo idi. Oh, Sapay kumata di nakpahayan. pasensya kan Rico. Ngamdya kon maipaayday takid kidawam. Umdasan para kanyak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag.
Ha? Naladaw ka. No napudno ka matlaang. Idi pa'y lako mga impakita kat impariknam kada kami dayta. Ngam saan? Margie. Gaputa na patpatigkan ka ti sabali a babae. Rico, siya kon daytoy. Diya imbabam idi ti kinatao na. Gaputa may salaang a waitress wano servidora. Ngam nagasatak. Gapu iti panangibabam iti dayaw ko. Isumat tinagbalin akarit kanya. Margie. Imulam dita panunot mo. Saan nga amin a waitress wano servidora? Kat awan tinasaya at apagturungan ti biyagda. Kang runaan na. Saan anarugit at trabaho ti waitress? Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam.